Hello guys, SportPesa Mega Jackpot prediction 17 games this week na relaxa O2 kama zifuatavyo. Game number 1 kuna Girona versus Barcelona, weka 1 ama 2. Köln versus Freiburg, weka 1 ama 2. Cercle Brugge versus Racing Genk, weka 1 ama 2. Cagliari versus Lecce, weka 1 ama X. Osasuna versus Betis, weka X ama 2. Basel versus Lausanne, weka 1 ama 2. Verona versus Fiorentina, weka X ama 2. Empoli versus Frosinone, weka 1 ama 2. Game number 9 kuna Brighton versus Aston Villa, weka 1 ama 2. Game number 10 kuna OH Leuven versus Standard Liège, weka 1 ama 2. Celta Vigo versus Villarreal, weka 1 ama 2. Zurich versus Young Boys, weka 1 ama X. AZ Alkmaar versus 20, weka 1 ama 2. Frankfurt versus Bayer Leverkusen, weka X ama 2. Eldens versus Leganes, weka X ama 2. Heidenheim versus Mainz, weka X ama 2. Roma versus Juventus, weka 1 ama 2. Yeah, hizo ndizo game 17 za this week. Wish you the best. Subscribe, comment, like and share. Bye bye.